Pozdrav svima. Evo nas sa još jednim videoklipom, dakle o jednom novom tokenu koji se pojavio i koji nam nudi velike mogućnosti. Evo ovako, prvo bih htio da vas podsjetim da se subscribe-ujete na moj kanal, da zapratite kako bi dobijali uvijek novosti o stvarima, dakle, predstojećim koji dolaze, aktualnostima, tokenima, programama, platformama, kao i što je posljednja bila Asimi tokeni, vrlo uspješna, ali nećemo sada o tome. Ono što ću vam reći jeste, dakle, da ovaj token koji ovdje piše po naški, tako, BitsDAC, odnosno kako Amerikanci kažu BitsDAC, tako ćemo ga i mi zvati BitsDAC, dakle, jeste nešto što se kuvalo u istom loncu. Naime, isti čovjek, ista firma je izbacila, dakle, i hashing and space, odnosno Asimi tokene, sa kojima ste se imali priliku da se upoznate u prethodnom videoklipu i koji je doneo gomilu para svima onima koji su ušli na vreme kad sam na početku promovisao, a kamoli oni koji su još pre mene ušli. Dakle, velike su pare stvarno bile sve one koje su učestvovali. Svi su presrećno prošli, dakle, na tome. Sada, ono zašto je isto kao i Asimi, pa evo, ja sam malo istraživao na tržištu, na internetu, jedan nebitan sajt koji je Hashing and Space, dakle, koji prave Asimi tokene, to je online platforma za reklamiranje, o tome ste bili upoznati, samo toliko za sada. Evo ovako, kontakt email microscopic764@gmail. Isti je, evo ga, BitsDAC, kaže it's Asian Global Exchange Network Foundation in Seattle, Washington. Bittrex, zapamtite ovo, Bittrex, im je sponsor, odnosno partner. A ko je Bittrex? Pa verovatno ste čuli za Bittrex, najveći exchange, dakle za cryptocurrency and bitcoine. Ja na njemu imam, dakle, nalog i on mi služi kao exchange za promjenu, dakle, trgovinu, menjanje coina i tako dalje. Jedan od najpoznatijih, možda, pa ja bih rekao među prve 4 ili 3 exchange. Znači, čim je on partner BitsDAC-u, to je jako dobra veza. I evo ga, kontakt email microscopic764@gmail. Znači, nema prevare. Evo, i na drugom sajtu sam našao, evo ovako, BitsDAC, it's Bittrex official partner iz Singapura. I tako dalje, odnosno ko bude hteo može da pročita na ovom web sajtu. No, da krenemo dalje. Evo ovako. Ono što ću da se upoznam, dakle, jeste ovaj jedan token. Kao i sve što je u fazi predlansiranja, dakle, proizvođači, da tako kažem, ili dizajneri, developeri, kako god hoćete, ponude tržištu nešto ponude neku nagradu. Da bi se promovisali tokeni i tako dalje, nije dovoljno samo reklamirati se kroz internet. Dakle, efekat push, da uložite pare u reklame, dakle društvene mreže, i da kao ponudite im priču
i to ljudi onda kupuju. Ne, prošla su ta vremena. Danas oni izdvajaju jedan deo, dakle, vrednosti, pretpostavljene vrednosti, dakle, tokena ili coina, lupa, na primjer, 10 miliona. Oni su rešili da 500.000 ili ne znam koliko već, u početku moraju imati te sveže pare, dakle, opipljive pare, i da ih podele kroz tokene. Jer mi kao testeri, mi kao oni koji hoćemo, koji volimo tokene, volimo kriptovalute i znamo da je to budućnost kroz blockchain, ćemo da to onda prisvojimo jer nam se daje za džabe, da testiramo. Dakle, mi to prisvajamo i kroz, što bi rekli, živu reč, potvrđujemo ga na tržištu i ljudi počinju da ga koriste. Ista priča je i sa Asimi tokenima, dakle na platformi Hashing and Space, tako je isto zaživela priča, odnosno zaživeo ceo taj projekat Hashing and Space-a i majnovanja Asimi tokena kroz reklamiranje. Isto je i ovde priča, dakle, sad, konkretno, sada je vreme, skupljajte ove tokene. Kako se oni skupljaju? Naravno, prvo morate se registrovati. Kada se registrujete, klasična registracija, kao i svaka verifikacija, o tome ću malo kasnije, no prvo ovako. Ovo je moja stranica, pardon, evo ovako. Još od januara su oni počeli da dele svaki dan ko se uloguje na ovu stranicu po 200. BXBC, to je dakle tržišna oznaka kao što je Bitcoin BTC, ovo je njihova tržišna oznaka na exchange-u. BitDAC, tako. Februar, evo, kad sam ja ušao u priču, 3.18, dakle to je juče. Danas sam pokupio novih 200, znači 400 i tako dalje. Sve do 31. ovog meseca. Tada se završava ova kampanja, dakle, i odpočet će se ulazak na tržište, gde će se objaviti početna tržišna vrednost i posle sve ostalo jeste utakmica koja, dakle, počinje. Oni su svoj trening odradili, pripreme svoje su odradili i počinje utakmica. Na nama je sada da dobijemo, sakupimo što više. Ja ih imam 5400. Kako? Ovih 400 sam osvojio tako što sam se ova 2 dana ulogovao. Sada, kada se registrujete, odmah dobijate 1000. Svakodnevnim logovanjem po 200 i kada izvršite KYC verifikaciju, sad ću vam reći šta to znači, zaboravio sam. To vam je, samo malo, šta vam znači, to vam je, nije ovo, know your customers, odnosno upoznajte svog, dakle, jedna detaljna verifikacija. Kako ta detaljna verifikacija? Da, i tada dobijete 4000. Velika svota. Sada, kako to funkcioniše? Za dodatna pitanja odite na support. Kliknete ovde, otvorima se ova strana, onda najčešće frekventna pitanja odaberete i ovde vam sve piše. Dakle, kako se registrovati pomoću e-maila ili kroz telefon. Ja idem sve preko kompjutera, je mnogo jednostavnije ako treba nešto se uploaduje. I dakle, evo sa strane ovdje isto piše Articles in section. Dakle, šta je potrebno sve? Ja mislim da ne treba da vam prevodim ovo, da je sve jasno kao dan. Dakle, od 6 do 20 karaktera, mala i velika slova, s tim što jedan mora biti broj, jel tako? I mora se držati jedan znak apostrofa, uzvičnik, upitnik i tako dalje. Ko ne zna, neka isproba Google Translate, pomoći će mu. Upišete mail, smislite password, čekirate, verifikujete to tako što odete na svoj mail i upišete ovde password koji ćete dobiti kroz mail. To je prvi korak registracije. Onda imate Google autentifikaciju. To je ovo što se tiče, dalje što se tiče ovog KYC verifikacije. Dakle, to je napredna verifikacija.
Dakle, security settings, two-factor authentication, dakle, odete na telefon i odete, ako je Android, naravno, odete u Play Store i nađete Google autentifikator. Instalirajte ga, ako ga pre niste koristili, pokrenete ga, pojavit će vam se, evo, ova će se kockica pojaviti. Kad otvorite autentifikator, to je kao kamera će se otvoriti, naslonite na ovo, dakle, i dobit ćete kod. Taj kod upišete u vaš telefon Google autentifikator, to je ova aplikacija. I to je to, dakle, on će da vam vrti broj svakih 1 minut, će se menjati, jel tako, i tako ćete se i ulogovati prilikom logovanja. Dakle, jako velika pažnja je naglašena na security, na sigurnost, što je veoma dobro i ohrabrujuće, govore da ovo je jedan siguran i vredan projekat. Stvarno mogu da kažem da jedino kad se logujem na blockchain wallet ili ne znam na Coinbase, da treba takva procedura da bi se ulogovao. To su dva najveća walleta koja postoje, odnosno novčanika koja postoje na tržištu. Evo, i ovdje je pojašnjeno kako to sa autentifikatorom da se dakle, ništa komplikovano, veoma sve jednostavno. Evo, kako, napredna, da, nismo još završili napredno. Morat ćete da dostavite dokaz, dakle ovako, ime i prezime, datum rođenja, odakle ste, mjesto, bla, 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 i da uploadujete sliku. Ja sam izabrao, ovo vam preporučujem, vozačku dozvolu, zato što je na latinici. A zašto je to bitno, sad ću vam objasniti. Lična karta na ćirilici. Sada, ovdje je sve na latinici i bolje vam je da uploadujete ono što je na latinici, jer ja sam imao problem kad nisam skontao, a ispred očiju mi je bilo pisalo, ali nisam skontao na nekom drugom serveru. Dakle, ovdje izaberete license driving, tako nešto se zove, front, znači prednju stranu slikate, upload, bacite na kompjuter, povučete. Back, zadnju stranu, slikate, prebacite na kompjuter, uploadujete. I ovdje ćete imati, kaže, slikate selfie sami sebe, a na belom papiriću jednom napišete bitduck, B-I-T-S-D-A, ovo Q, pa ispod toga današnji datum, 19.3.2012. i vaše ime i prezime, Pera Perić, Marko Marković. I to stavite, držite sa dva prsta, a iznad toga svoju vozačku dozvolu. Dakle, da se vidi, i stavite to sebi na grudi. I slikate selfie, tako da se vidi vaša vozačka dozvola ispod ovaj papir na kojem piše bitduck i datum i vaš ime i prezime. I tako slikate. To je kao potvrda da vi niste negdje na internetu neku lažnu vozačku dozvolu našli, nego vidite se vi ispred nje i ona, i još je tu i ime i datum i tako dalje, i to je njima konačna potvrda. Zamislite koja je to, znači, velik nivo sigurnosti. Još jednom, pardon, baš sam se prihladio. Dobro, kad ste to uradili, dakle, dobit ćete mail, jel tako? Dakle, vam se piše kako šta, dobijete mail i potvrdu da je registracija gotova. Dakle, to su tehničke stvari, ja mislim da vam većini već jasno da su to već radili i da ne gubimo vreme. 5400 imamo ovih tokena. Nemoj se opterećivati kakva će biti cena, kako će se dalje dešavati. Uzmite ovu priliku, ovo je jako dobar program, jako dobro osmišljen i treba ga iskoristiti maksimalno. Ništa vas ne košta, ali ništa. Samo ovo vreme da ispratimo još ovih 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dana. Sakupite što više tokena i sigurno ćete unovčiti. Znači, ne mogu da vam kažem koliki minimum, sigurno preko 10 evra, ma kakvi 10 evra. Ovo je jako ozbiljna platforma i ovo će da naraste za
ko bude strpljiv i čekao, ko zna, stotine i stotine evra. Dakle, iskoristite priliku, imate referral link, možete da šerujete negdje po mrežama i da zarađujete tu, mislim da se od klijenta 500 dobija. Tako da prošetajte se, pogledajte dakle kako ovo radi, kako funkcioniše, ali kažem vam, iskoristite priliku jer sjajna je. Čućemo se u sljedećem tutorijalu, vratit ću se malo na Simi tokene, čisto da se podsjetimo i da vidim koje kakvo iskustvo imao. Ja sam stvarno imao dobro iskustvo, uzeo sam lepe pare na tome, kao i svi koji su ušli na vrijeme, tako da se nadam da niko nije pogrešio kada sam ovo preporučio. Sve najbolje.